Hi video kang siam na hi thil dang bang mai si in khat le khat ki mu da nang le khat le khat ki sim mo nang le khat le khat ki nial nang jong hi si ain a hin la tun hi na hi alo thei lo le a kho khat chi ja hai kang bo la hin thil dang bang ma ja hi lo hi ama sa pe na hi evangelist hi bang chi na em chi hi kang genu kang gen dinga hu jen tu ni hi is social media platform to ma hla cha nu hi nulam chin holam hi evangelist the evilgelist chin hi ipuang ta wa evilgelist chin hi ikova iku pen hi thil di lo khat ai ama mi mala nahi a hi lewang thu to ma hin evangelist ki chi hi pathiana bible a zong mi evangelist na chi chang vai mi zo sia evangelist zo sia khovel pompia evangelist zo sia na gen naw hi hu jen to ni evangelist bang chi nai neu khat background kan gen ni kana evangelist hi tan chin pa puang zading to proclaim good news of salvation how hing na lama and then hu zo chang a hi hagaw lama hi mi hu hing na tan the na dinga pan lai hu chang not only that tan chin pa gospel message sent to ding le tan chin pa puang zading de evangelist ki chi hu jen tu ne unen hi tan chin pa apuang zwa chau hilowa hagawa piang tha te pen spiritual maturity hagawla ma akhang tau ding le api cheng deu hi amo thilbo anasep tu ne nin he gmfdi hi ki bola hi tan chin pa tlacha pin evangelist nun hi tan chin pa apuang za mi tampi piang tha na jong ne da chang hi facts and figures jong kan gen na lai ding Yang zong hi personal experience, spiritual maturity, hagawla mahi pitching na kan hi GMFDI mo nai. Hujan tu ni kang hilchet ni ani nai. Bible in bangchin evangelist again hi chi hi. Khat na hi evangelist te pen hi salvations through Christ hundam na Krista zala hundam na puang za ding hi. And then preach and spread the gospel to others. Pathian thu tan chin pa midang te ko mahil sonding chi ahiam and then help people to come to know Christ as their Lord and Savior hagaw pathian lama Jesus Christ hello te tan chin pa hello te pia ama puilut hundam na nei sa ding Krista to ki zok mat na nei sa ding chi and then encourage and equip and encourage believer for ministry hagaw galvana given sading chi a work ahin and then hu changa hi to ni Bible in hi chen again Ephesians chapter 4 verse 11 and 12 hi chen again hoi da mention hi hu chen to ni evangelist ki chi hi tu ni hu na hi Ephesians chapter 4 verse 11 hoi chon again Bible ki gyalai evangelist ki chi simmo the sin hu changa hi Chiamui bol te til hi lo hi. As happen, it's written in the Bible. What's a chiamui te hi lo? Individual tilki gen hilevang, that's a different thing. But he could general statement. Evilgelist kiting hi lo him til. Evangelist. So it's an again you are against the Bible. Bible against the chi gang gen divanin. Then sian shi kichizong hi til di lo ai. Adi lo khare terminology di lo vore because bangje chile pathian hagaw to pon hi chen again 8 June 2016 sorry 2026 16 hilo hi chen pathian thu pon in 59 again hi nang ho nei ho da win nang hon hi chi khu mihima ko na hi na tivin khat phat chom na mei ding le khat lunglet na ding a na gel ta win Hichelaya alen pen le achung nung pen hichelai chi changa GMFDI mo na chi na hi alen pen le achung nung pen chu koi na umuvam katlat cha nu zong ahipon evangelist no nulam again na hin katlat sa pa zong ahipon evangelist po gen na hin hat chung nung na pathen u ke ma te lo alen dang umpoi now tell me koi alen pen GMFDI muna pathian in hagawa vel na muna koye alien pen koi madang koi mam law he evangelist pizong hello evangelist puzong hello
alien pen le athunei pen hingjing ha chungnung leile van le asunga omzo se asampa alpha le omega pathian ke gen hiloi pathian tu pon again 8 June 2026 again now hoya parasian sinang lada uwe igelun then huchianga hi tuni huna hi facts and figure kang biading ai facts and figure kang biading achile date 18 July 2026 nin counseling 142 times akinein hutenga hi 126 wal pangai mi zale somni lego wal pangai last Saturday chinai jingchang apen ai like another avel zale somni le thumnang ita hi ku bangje chel meite le ku ki zo conflict zo may 3rd zo para 142 times counseling ge bol in achang changa hi 400 300 200 people zo mi ai wanga on average sa kala le zakhat kala le hi 142 times into 100 people ben on average which le I calculate le 14,200 people have accept the Lord Jesus Christ as a personal savior mangpa Jesus Christ hundam pa pam 14,200 on average ave ai wanga source khat kala na 20,000 valta ding chi zong lam kai tia pan kamoi now you tell me iku hagau mang inam sungwa hagau mang thang ding god muna lut ding piang tha za de on average in a line on average in a line atam abona hinai loi husia intuni hunin hi ane enun tang genut khat hi thildang mang ma hi sin sitenga pathianin hagaw ang vel namun hi setan ho namun ko bru siva ho namun achim achi le tuni hunin setanin hagaw mang thang ding angai lut dem setanin hagaw mang thang ait diai nang le nang kidongun azia chu setanin hi hagaw mang thang hi ait si ade si yes ade hi setanin aiwa eat loy setanin hagaw mang thang ku banga di nge chile god muna puilu ding ade pathianin hagaw mang thang ait ai bangza adi chil van gamang at amun siamna van muna heavena umpi dinga pathianang de huja Calvary cross na hagaw mang thang ding ai ja Calvary cross asisanang ta huja setanin hagaw eat loy ade huja tunhun kigel phau then atok na ding hagaw siang tho tai tom hi ani an hagaw tha siang tho tai tom kichi hi ngai dam thelo swal kichi unforgivable sin kichi or unpardoned sin kichi thil zo si pen ki ngai dam thei ding hagaw siang tho tai tom pen ki ngai dam thelo ding tu hi zong le ahungom ding khanga zong lai siang tho hoida ki gia lai ho zen to nen thu ka gen thei ta chin hagaw siang tho na tai tom khadiu pilwangon hu chiang in hi enun mi khat apiang tha hi le asunga hagaw khat ang tenga pathian hagaw siang thon a pia hi le mi na do hi cha mi do ki saveu chin ai wanga asunga hagaw siang tho ku na do khai no in tu ni huna hi hlatchapin evangelist lu na tai to mu na demo a hi lo wa thil na bolu video jong huchanga hi picture jong atom to na bolu tu lai ai jong mai ai wangin enun ama do chin ki ngai to aveu chin ai wanga asunga hagaw kuna do khawi pilwangon azia chu asunga hagaw kuna do hi in asunga hagaw pen na sulung tha chang ba na bungwa na tu diwi hu chang koi man jong tho kai tho the lo ding hu zen pilwangon mi ka dem thei ta chen mo dem sun azia pen asunga hagaw teng Jesus Christ hagaw siang tho pen na dem khaw chang ba
asung hagau lung thare patian hagau dem nei dim no individual mi dem a ai lo le mi tai to ma ki ko ina veu chin ai va hagau thila hi thil zau hoi mi hu zen to ni honin hi thil zau hoi mi pian hi pilwang nu yes mi nge ko ma ki bu kim lo nobody is perfect in this world ken jong bol khel the ka set na jong tam piu mu ding yes hitalwa hi jong le idi lo na teu hi iki ta taw le individual ki soft ding kil ding zapi heda mi pi heda ki su zum na pen hi to ni thil di lo hi this not the way Christian ton dam ki to lo hi na i da hi le adi lo hi le iki pho ding not in front of public but in agua ko ki na di tai ho jen to ni hi video enzo se hi kian phagam nin ki gel phanun to ni GMFDI setan hagau gilo ki bya namun na chiwin hagau gilo ki bya namun hi tu ni honin hi more than 14,000 piang tha omita facts and figures hagau gilo ki bya namun na min piang tha na di ta amu hi nanga di lo na yai ki gel phai koi pena di zoi chi hojen setanin hagau ka I chingei loi hojen tonin he kang hil chiana hen koi ma dem na le koi ma simo na jong he sin hin la hi tenga he I thilbang kim he ke en het siam lo jaw ke ya mu na ka en grassroots level a research ka bolin ka finding ai hojen khat le khat ki simo na jong he si khat le khat ki mu na de ngang hi video ka siam ai si ai wanga kabol na reason le purpose motive dang bang masin clarifications ne hello teu kang hil hi hojan he to ne he ne hello le detail information ne hedu le comment section ang bolulan ken jong hong hil chian ningen le hello ga mi thil gwen zo sa jong mota san da vai thil bang kim hol chan neun imu chan changin yes evidence based om changin thu gen vai chi kan gen wange